Hello, what's up? Aho uri hose nizere ko umeze neza kandi niba bitagenda neza I'm sorry. Imana iraza kubigenza neza cyane. Umunsi naguteguriye ikiganiro kikugeza abanyamakuru 10 beza hano mu Rwanda. Abanyamakuru bavugarikijyana bazwi cyane. Ku mwanya wa 10 turasanga bita Gerard Mbabazi. Gerard Mbabazi ni umunyamakuru w'umuhanga yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye barimo RC Huye, Radio Salus, Kigali Today. Kuri ubu akaba ari muri bikorwa bye kuri YouTube channel yitwa Rwema Mbabazi. Afite amukurikira barengaho 320. Aba ni abasubscribers. Umunyamakuru rero amaze iminsi asezeye kuri RBA, aho yari amaze imyaka irenga 10. Yari amaze imyaka 10 rero nk'umunyamakuru umwuga kuri RBA, aho yakunze kumvikana mu kiganiro samedi tante yakoraga buri wa gatandatu. Yafashe umwanya rero ashimira abantu bamukurikiraga, abakunzi be n'abandi bantu bose bamukunda. Yatangaje ko rero ibikorwa bye agiye kubyimurira kuri YouTube channel yitwa Rwema Mbabazi, akaba ariho azajya yakirira abantu be. Mwanya wa 9 turasanga bita rero Epandungutse. Uyu ni umunyamakuru wa Radio Rwanda ukunzwe mu kiganiro bita Amahumbezi ndetse na samedi tante. Nguyu kandi azwiho kuba akunda kuzamura impano z'abahanzi bagiye batandukanye bitewe nuko yabumvise. Ku mwanya wa 8 turasanga bita Anita Pendo. Ni umunyamakuru kazi nawe ubimazemo igihe kitari gito, ukunda kurangwa na vibe. Muri minsi rero nawe yakoraga kuri RBA mu biganiro bikunzwe cyane nka Magic Morning ndetse na Friday. Uyu kandi si ibyo gusa kandi akaba yari umushyushya rugamba ukomeye. Mu by'ukuri uyu munyamakuru kazi rero akaba ari n'umu DJ w'umwuga kandi akaba ari n'umumama w'abana 2 b'abahungu yabyaranye n'uwita Nizeyimana Alphonse. Yarazwi cyane kuko yabaye n'umunyezamu wa Rayon Sport. Kuri ubu rero Anita Pendo akaba atagikorera kuri RBA, ahubwo yakomereje imirimo ye kuri Kiss FM. Ku mwanya wa 7 turasanga uwo bita Nyarwaya Innocent, wamenyekanye nka Yago Pondate, Big Energy. Uyu ni umunyamakuru akora ibitangazamakuru bitandukanye birimo Goodrich TV, Radio and TV 10. Akaba akunzwe cyane rero aho afite abantu bamukurikira barenga 466 kuri Instagram. Akaba afite YouTube channel ari nayo akoreraho muri iyi minsi, ifite aba subscribers barenga 600. Uyu wamenyekanye nka Yago Pondate rero aherutse gutangaza ko ahunze igihugu bitewe n'agatsiko ngo kashakaga kuzo kumuhitana. Ngo yahunze abashaka kumugirira nabi, aho yahungiye muri Uganda. Nyarwa Innocent rero nyuma yo kwakira ubutumwa bugufi bwa Minisitiri utuma twishima Jean Paul Abdra, yemeye guca bugufi agaragaza ko ashaka gutanga umusanzu we mu gukemura ibibazo biri mu myidagaduro, avuga ko aribyo byateje amatiku no gusebanya bikorwa ku mbuga nkoranyambaga. Arashize imyaka 4 rero uwitwa Yago Pondate atangiye gukora umuziki. Avuga ko aribwo yatangiye kugira abantu benshi bamukurikira, bamusebya ndetse banamuhiga. Ni ibintu yatangaje ku mbuga nkoranyambaga zose ze. Reka twikomereze no ku mwanya wa 6. Turahasanga uwo bita Murindahabi Irene. Mbere yuko tugira icyo tumuvugaho rero, reba neza niba warakoze subscribe kuri YouTube channel ikugezaho amakuru mashya y'imyidagaduro ndetse n'ayandi makuru agiye atandukanye. Kora kuri subscribe ndetse ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose tuzajya tukugezaho.
jya muri comment wandikemo uko ubyumva. Ese wowe urumva ari uri buze kuba uwa mbere? Ntibibagirwe gukanda like. Ku mwanya wa gatandatu rero turahasanga uwo bita Murindahabi Irene. We ni umunyamakuru nawe ukunzwe cyane, aho yamenyekanye mu bitangazamakuru birimo Magic FM, Isango Star TV, ndetse ubu ngubu akaba ari n'umuyobozi wa YouTube channel yitwa MI Empire. Ibi ngibi kandi akaba bifatanya no kuba manager w'abahanzi b'abahanga cyane barimo Vestina Dorcas. Ndetse mu minsi ishize yari na manager wa bita Neo Bosco. Bagiye bumvikana mu ndirimbo nziza cyane zaho bigenze ute, Urugi n'izindi ndirimbo nziza. Kuri uyu munsi rero Murindahabi Irene akaba ari manager w'abahanzi b'abahanga cyane aribo Vestina Dorcas, bakora indirimbo ndetse n'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ku mwanya wa gatanu sasa turasanga bita Iradukunda Michelle, uzwi nka Mishu. Uyu mutegarugori rero w'ijwi ryiza ndetse n'uburanga amenyekanye ubwo yakoreraga radio Isango Star, ndetse yaje kuyivaho yerekeza kuri RBA. Kuri akaba ari umuyobozi mukuru wa Magic FM, aho akora ibiganiro bitandukanye birimo na Samedi Detente inyura kuri radio Rwanda buri wa gatandatu. Guess number 1, urumva uwa mbere ari buze kuba rinde? Andika muri comment imbere yuko tumugeraho, utubwire wowe ukunda yaza kuba ari uwa mbere. Ubundi nituza kuvuga uwa mbere urebe ko duhuza. Ku mwanya wa kane turasanga bita Nizeyimana Philibert, wamenyekanye nka Phil Peter. Ubundi byakugora kubona umuntu ukora ibintu birenze bitatu kandi akabikora neza. Uyu Phil Peter rero uretse kuba ari umunyamakuru w'igihanganye ku Isibo TV, ni n'umudj w'umwuga, akaba n'umushyushyarugamba ndetse n'umuhanzi ukunzwe cyane mu ndirimbo nka Amata yafatanyije na Soshomura, ndetse na Bimama yakoranye na Marina. Uyu musore rero kandi muri iminsi amaze iminsi atangaje yuko agiye kuba umukinnyi w'amafilime, agiye kwimurira ibikorwa bye mu gukina filime nyarwanda, agiye kwimurira ibikorwa bye mu gukinira filime nyarwanda. Ku mwanya wa gatatu urakeka dufite nde? Ku mwanya wa gatatu dufite uwo bita Lucky Nzeyimana cyangwa se Lucky Man. Uyu ni umunyamakuru bimazemo igihe kinini rero, aho yamenyekanye kuri radio Isango Star, City Radio and Royal TV. Kuri ubu ngubu akaba akorera televiziyo Rwanda mu kiganiro cyitwa The Versus. Uyu kandi uwo bita Lucky Man cyangwa se Lucky Nzeyimana akaba umwe mu bashyushyarugamba bakunzwe cyane kwifashishwa mu birori bya Iwacu Muzika ndetse n'ibindi birori bigiye bitandukanye, akaba umushyushyarugamba. Umunyamakuru mwiza cyane rero ukunda kwakira abantu n'urugwiro, ndetse akazamura abantu bagiye batandukanye bitewe n'ibikorwa agenda bafasha. Ibi rero bikamugira umunyamakuru ukunzwe kandi uvugarikijyana, umunyamakuru ukomeye muri showbiz kandi bimazemo igihe kitari gito. Ku mwanya wa kabiri urakeka dufite nde? Ku mwanya wa kabiri dufite uwo bita Uncle Austin. Uyu munyamakuru rero ukorera Kiss FM, uretse kuba asanzwe ari n'umuhanzi ukomeye mu Rwanda, akaba n'umunyamakuru w'umwuga, aho amaze imyaka irenga 10 akunzwe mu gihugu bitewe n'uburyo avuga, ibikorwa akora ndetse n'ibindi. Uyu Uncle Austin rero yagaragaye azamura abahanzi bagiye batandukanye, harimo Marina n'abandi benshi. Uyu mugabo rero yatangiye itangazamakuru mu mwaka wa 2005, akora kuri radio zitandukanye zirimo Radio 10, Flash FM ndetse na KFM, aho yavuye yerekeza kuri Kiss FM mu mwaka wa 2014. Uncle Austin rero usanzwe ari umunyamakuru ubifatanya n'umuziki ndetse akaba n'umushyushyarugamba mu bitaramo bitandukanye.
akaba aherutse kugura radiyo yahoze yitwa Vision FM, ubu yahindutse Power FM. Yatangaje ko rero yitegura gufungura akabari, ndetse ubu uyu munsi ranagafunguye kitwa Uncle's Restaurant Lounge. Sibyo gusa kandi rero Uncle Austin wahinduye izina rya sosiyete yakoreshaga abahanzi ikabafasha mu bikorwa byabo bya muzika yitwaga The Management, yayihinduye icyo yise Uncle's Empire. Uretse guhindura iri zina rero ry'isosiyete, Uncle Austin yahise atangira gukorana n'abahanzi bagiye batandukanye harimo Linda Montez ndetse na Victor Rukotana. Aba nibo bahanzi yahise atangira nabo muri Uncle's Empire. Gusa ntabwo byatinze ubita Linda Montez yahise atangaza ko aretse ibikorwa bya muzika, ahubwo yerekeje mu bikorwa byo gukina amafilime. Yes, tugeze kuri number 1. Urumva uwa mbere ari inde? Wowe ari we washyiraho nde? Ku mwanya wa mbere turasanga umunyamakuru kazi yakoreye radio zigiye zitandukanye, harimo Radio Salus, Isango Star, KFM. Kuri bakaragizwe umuyobozi mukuru wungirije wa RBA. Gusa mbere yuko agirwa umuyobozi mukuru wa RBA, umuyobozi mukuru wungirije wa RBA yakoraga kuri Kiss FM. Yakoraga mu kiganiro yakoraga buri mu gitondo, cyari kwisonga mu biganiro bikurikirwa cyane. Umunyamakuru bamwita Isheja Butera Sandrine. Yagiye akunda kugaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye, abiyoboye ari MC, yakunze kugaragara ari umujudge. Kuri ubu rero yabaye umuyobozi mukuru wungirije wa RBA. Birumva uyu mwanya ukwiye se? Wowe n'icyo ubivugaho? Uru rutonde nagutegure rero uyu munsi. Uru rutonde rwateguwe bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye, bitewe n'igihe abanyamakuru bamaze mu kazi, ibyo bavuga ndetse n'ibyo bakora. Ufite nawe urutonde wakora? Niyo mpamvu byaba byiza urwanditse muri comment, ubundi rwahurirwaho n'abantu benshi, ubwo tukazamenya umunyamakuru urenze. Ibi ntabwo bigamije guhanganisha abanyamakuru, ni entertainment. Mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Abantu twabanye Imana ibahe umugisha. Kora subscribe and share, ukore na like. Tubane mu biganiro bitaha. Ntabwo nzabatererana. I love you. Thank you so much.